گلکا جانت بجن فرعونی ظلامه که هاتی جنکه کال گلکا جانو تازه و کیوی جان من ندیتینه اینا فرعون جاباوی فرید کرد ترسیا نکوی بخوشن گوتی یا سارا اگر پسیاراته کر بجی برای منه کسو اجبلی منو تسری عردی افروکه ایمان بخود تعالی نینه و خود تعالی بشت انما المؤمنون اخوه ازو تو خشکو برایت ایکینت ایمانه دا هکه پسیاراته کر و بجی مهم فرعون ویجین که بتن ابراهیم علیه السلام دست من ویجات کرد هندی فرعونی تهید وید دستی خواب کتا ویجین که رب العالمین ملائکتی فرایکتی ولیت کتن افمرو و وکی قالبکی لیت هیتن و بیت هوارت وید و سی جارکا دیمایی که گوته خلامت خواه گوته و شیطان هوا بو من اینای نمرو و هاجر دای و فرای کرد ابراهیم علیه السلام گلک دیاری المصری فرعون مصری دانه گوتی به ما بس بلا خوش موکل حیوانات و خلام دانه هاجر جیدا سارای و پیگ و حاتم ابراهیم علیه السلام خود تعالی ذریت ندایه سارای گوتی هاجر بلا بوته بیته بلکه خود تعالی ذریت بدته رب العالمین وقتی وصح حس کری که هاجر عیال بکویت الزکی دائما پاتک الزکی خواه ادگیری دا ترسیا نکو غیرت بکویت دل سارای دا ايش بروي بچيكي حتى واللي هاد ديار بو عيال كد غيرتت ما بين هر دو كادا چه رب العالمين امر ابراهيم عليه السلام كد كو كريخا ابتن وبدانتت مكه هدا مكه قال لي خشكو براتوي وقتي دا چول بو چه تشتي دا نبو حتى او آوازم زم هشتا نبو يعني صحراء يكاد درس بابي چوية مكه هوديتي زانت مكه چيه يعني شينكاتي تدانينش برازية چيه توانجي خربره رب العالمين امري ويكر كو ساراي هاجر بي بچيكي و بتويره كلي خشكو برا وقت خدي تعالى ذرية برزق إبراهيمي كده هندك بيجن 8 سال بو هندك بيجن 86 سال المهم يعني بجهد إنسان بجهد عمرك وصى بيراتيه وشني خدي تعالى ذرية برزق مروي بكد وشني رب العالمين بيشتملوا في جنكا خو عيال خو ببخا بجد شولك نه افسانه هي تشتكي يعني اكن وحي بي بنا امر خدي تعالى بي كس مستعدين وبكتن كس نشيت وتشتي بكتن ابراهيم عليه السلام امر خدي تعالى بجهينا وبرنا ويره ودانا نويره وزبريبه وقتی زبری هاجر گوتی دکی و مهلی الویچولی خب بیدن که ابراهیم دو سه جار اکادیمایی که گوتی یا ابراهیم بس بجه اول تو کیف خواه المکه آن امر خودی تعالی تینا والله امر خودی تعالی گوتی اماده امر خودی تعالی ما برزنات اف ایمانه هبو جنکاوی جی اف ایمانه هبو خودی تعالی او مروف مان الویری آوان خلاص بو سحکتی هاجر قربه اسماعیل صافایه شیرید خود آفنما و خود داشیر هبیتن بدت عیال خو کره خو سحکتی کرویل پیش چاوتویت میریتن اجبر هندی چو صفا و مروه ابلوکا سعیت ما بین صفا و مروه دا مش بر هندیت کن وقتی بچینه حجی اجبر هندیت کی رغار چو سری صفا مروه سحکری بلکی هند خلکی ببینیتن قافله که ببینید آوه که ببینیدن دا کره خوش بمردین خلاص کرد دا شویری هید جاره کاری بازیتن چیتا سر صفای 7 جاره حوصاتاتو چو بس الآوید گریال مروفات گریا يعني هو صعد که چول بو کس لی نبو حتى رب العالمين ملائكتك فريكر الدفجه به اسماعيل عليه السلام آوا زمزم الویری هاتا کولان و آوا زمزم درکت وقتی هاجر دید آف درکت پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجید رحمت خودی تعالی الهاجر من اگر او آف محاولت کرد وکی پنگینید وکی برکه که لیف کتن دا آف خواه بگریتن دا و خود گوتی هکه هیل با دا وکی ریباری چید بس انسان تین و یشمرنید ورسی تو آوید بینیتن نه افسانه خوب بگریتن شبه هند دستی خال آویده و دا کره خواب و خال و شکر خودی تعالی کرزانش بری و ملائکتی گوتی پشت راست من خودی تعالی هوا برزنه کتل بری دی بو هوا هوال و دوستاجی چه کتل اسماعیل اوه بو چی روکاوی و شبه هند ام سعی ما بین صفا و مروایت کن شبه هند جی گلی خشکو برا گلکت هی طاعت و عبادتت حج بدرسایتی ناگی حج خر او چاو ابراهیم علیه السلام
طاعت امر خود تعالى كر هر تشتكي رب العالمين قلت ابراهيم عليه السلام يا ابراهيم في بكت كر ورب العالمين شينوي هر خير نشاد ده طاعت حج قال لي خش كبرى ان عبادته حج خر طاعته بخود تعالى طوافات كعبه ده نمعنى ام عبدينيا وي بلدنجيت كين وي اواهيت كين ان او بري رش ابيتي دا چكو وقت قراميطا دا بري رش دزيبو بربو بحرينه بس خلكي هر تشو طوافا بيتيت كير چكو خدي تعالى امري مروي يكريكم مروف طوافه بكير چا رب العالمين امري ما يكري امني فيجي بكين بوچي نفيجا سبيدي دو ركعتين بوچي عايشة چاره بوچي انبر و واجينا كين خدي تعالى يقول كما هو صديقين سجود ركوع تلا سجود ركوع تذهبن عبادة حجج نفسه تشتي مراسيم توي خدي تعالى يدبو ما تصويت كنو يقول يا مدي شاوكين طاعته بو امداني في مفيل كتن وقت خدي تعالى امرك المبكت ام طاعته وي امري بكين اهاج بن هندي اموي عبادتي كينوي ام ناچين وان پارا بدينه كسكي ام وان پارا چين خو مصرف كين ام چين نوعك عبادتي و طاعتي ام بينين اول مال ابراهيم عليه السلام آواكري ام چين ويجه او اسماعيل عليه السلام هشتا بچيل خدي تعالى هلا يلويري ورب العالمين ملائكت بوي فريكرو او آف بوي دريخس ام چين ويري دا ببينين هاجر چند زحمت بر سر خاطرا كريخا و چند جارا سعي ما بين صفا و مروه يكر في سبيل وي بچيكي طاعت بو امر خدي تعالى چكو رب العالمين قلت ابراهيم عيالي خبه ويريش بالهندي چونه امش بالهندي چينه بو في طاعتي بو في عبادتي دا بيرما وان تشتابيت بيرما وان پیغمبر پيت چوا طاعت خدي تعالى پیغمبر خود که اهم بالهندي چينه ويري دا بيرخا بينين وعدك سرخا ببرين كو امجي چوا وان پیغمبر طاعت امر خدي تعالى تلمجي وسط طاعت امر خدي تعالى بك اسماعيل عليه السلام الويري مظن بيت قبيلة كتهيد بين قبيلة جرهم اتهين ودبنا شريكة وان الويري والقلي كدوجين ومظن بن حتى اسماعيل عليه السلام جهت عمركي فلما بلغ معه السعي وكخدي تعالى بيشت جهت عمركي وصى كوفيجا رابو مظن بو طبعا ابراهيم عليه السلام هر ما بين اتهاد سرا كري خدا سرا عائله خود داشتن که خو کره خود سحکت وضعیوان چاوه و چاوجین وقتی گشتی هندی که رب العالمین بیش فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يعني برای خدي بس نینه انسان بچید عیال خاف صوایی ابدان تتشولکی دار احتمال وحشك حيوانك بخوت احتمال قالك تشتب سري بهك القل هندي بيت ظلام بيت وقتيوي وهندي هاري كاريه بكت وعمري إبراهيم عليه السلام يعني قهشته نزيكي صادو تشتكي اشنيت بيشتي خونت بيغمبر اجي امرج لفخدي تعالى نوكي خونت منو تنا قلت إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أزيد بينم رب العالمين يا أمري المتكات أستفكجم تشد بيج نقولتي ولا إلا دولتك سحكي بابو كر شاطعة خدي تعالى كان بابيت قلت كري أبا أمري خدي تعالى يلمن يا كري من كاتو تشد بيجي كر شا جابا يبدأ بيشتي تو يديني تو تشد بيجي تشا من فكوجي أنا أشتاق قوتهم أزيد تفكجم تعامل داي بابا كرو داي بابا في اسلوبيه في شويه في شكليه سحكي جابا اسماعيل عليه السلام شغوته قال يا ابت افعل ما تؤمر يا بابا من كخدي تعالى امري تبچي كريه ويتشتي بك نقولتي تو او بابي او بصبايتي وبچيكاتي تاثير عمل فيچولي تأذب داي بها بيتين فيچولي دا بخدان وبكسوكار اونی که از بوم از ظلام کو چاوه خواب دمت دیکاخا و چاوه خواب دمت تشنید بیجی من ولدات و کجمجی بس چی گوتی اسماعیل گوتی یا ابت افعل ما تؤمر که خودی تعالی چه امری التدکت وی تشتی بکه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین ان شاء الله از صبری جی سرکشه ابراهیم الویره نرا وسطیا بر اش بل هندی امچین ام قربانه وت خوشیم حتى
حتى هندك روايات هذا بيجن وقت يشوي أو رجم وقت يعني بيجن رجم الشيطاني أو شهاتية تنافري كده الشيطان تهاتد قلت يا إبراهيم تدين بوي تهار بوي أف عملته بوشات أف بشيكا وخدت تعالى قال تتخونه كده إجبر خونه كده ربي كره خبك وجي أن محاولة كده قال إسماعيلي أبي هر بر الشيطاني واركرن أجبر هندي نشان أبو مكو أمد بجنوي شيطاني طاعت وعبادات بو تخلاص قهداري بو تخلاص يدي قهداري أما بو خدي تعالى أم دي أمري خدي تعالى بجهبينين أم دي هواي دي لخناك بين دي في تشتيناك بين الشيطان نشا مدتن أو معنوي أبير أجبر هندي إبراهيم عليه السلام شو وقت كر خدانا يبو وكشتني وكي رب العالمين بجيتن فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم